Dobrodošli u sezonu 7 Taskora RP tutoriala. Sezona 7 pokriva ljude, polje i specijalizirane djelatnosti. Radnike, radne naloge, šihterice, putne naloge, vozni park, fitosanitarnu evidenciju, pa salon, smještaj i ugostiteljstvo. 9 videa, svaki jedan modul. Krećemo s prvim modulom 7.1 Radnici i ugovori. Svaka firma koja zapošljava vodi ažurnu bazu djelatnika. To nije samo popis imena, uključuje ugovore, OIB-e, IBAN račune za isplatu, datume početka rada i ključno, rokove dokumenata koji moraju biti važeći da bi radnik uopće smio raditi. Liječnički pregled, sanitarna iskaznica, uvjerenje o zaštiti na radu, dozvola za pesticide, poslovni certifikati. Taskora modul baza djelatnika vodi sve to u jednom ekranu, s vizualnim alarmima na sve što ističe. U ovom videu pokazujemo kako se unosi radnik, kako funkcionira pametni unos s pomoću A, kako čitati sustav semafora rokova, kako se učitavaju dokumenti u digitalni dosje i kako se iz jednog klika generira pun ugovor o radu. Otvorimo modul. Klik u izborniku pod sekcijom Kadrovska pa Baza radnika. Na vrhu ekrana su dva glavna gumba. Lijevo pametni unos označen ikonom zvjezdice. Desno klasični novi radnik. Ispod je filter traka. Prvo polje je pretraga po imenu, prezimenu ili OIB-u. Drugi element je drop-down statusa. Svi, samo aktivni, samo neaktivni. Default je samo aktivni. Treći drop-down je tip ugovora. Svi, stalni, sezonac, student. Zadnji gumb desno služi za kolaps ili proširivanje svih grupa odjednom. Popis radnika je abecedno grupiran. Zaglavlje svake grupe je veliko slovo plus broj radnika u toj grupi. Klik na zaglavlje kolapsira ili otvara grupu. Kad imate više od 5-6 radnika, ovo je zlato za preglednost. Za svakog radnika pojavljuje se kartica, ime i prezime, status badge, pa niz vizualnih oznaka. Te oznake su ključ cijelog modula. Nazivaju se semafori i vratit ćemo se detaljno na njih u sceni 4. Za sada zapamtite, svaka oznaka može biti zelena, žuta ili crvena, ovisno o tome je li dokument važeći ili blizu isteka. Krenimo s dodavanjem novog radnika. Taskora nudi dva načina. Prvi je klasičan. Gumb novi radnik otvara formu s 23 polja. Ime, prezime, OIB, adresa, grad, IBAN, datum početka rada, tip ugovora, osnovna satnica, pa niz polja s rokovima i certifikatima. Ispunite, klik spremi. Drugi način je puno brži. Pametni unos s AI-om. Klik na zvjezdicu. Otvara se dijalog s jednim tekstualnim poljem. Upišite rečenicu prirodnim jezikom. Primjer. Zaposlili smo Petra Horvata, OIB 72.000, stalno zaposlenje, od 1. svibnja, 15 eura po satu, IBAN Raiffeisen, ugovor važi 3 godine. Klik obradi. Sustav pošalje tekst u AI parser koji prepozna svako polje. Ime i prezime Petar Horvat. OIB ekstrahiran. Tip ugovora stalni. Datum početka 1. svibnja 2026. Satnica 15 eura. IBAN pripremljen za potvrdu. Rok ugovora 3 godine od danas. Forma se popuni automatski. Vi samo provjerite i kliknete spremi. Radnik je u bazi. 30 sekundi umjesto 2-3 minute ručnog tipkanja. Vratimo se na popis. Otvorimo karticu našeg Petra. Kartica ima 3 vrste informacija. Osnovne, ime, prezime, avatar, status badge stalni, sezonac ili student,
Zatim niz semafora, vizualnih oznaka za svaki tip dokumenta koji radnik mora imati. I na kraju akcijske gumbe za rad s tim radnikom. 6 semafora. Prvi, ugovor. Drugi, liječnički pregled. Treći, sanitarna iskaznica. Četvrti, zaštita na radu, skraćeno ZNR. Peti, iskaznica za pesticide za poljoprivredu. Šesti, dodatni certifikat, na primjer viličar, traktor, pila, što god je specifično za vašu djelatnost. Svaki semafor ima 3 boje. Zelena znači sve je u redu. Dokument važi više od 30 dana. Narančasta znači upozorenje. Ističe u sljedećih 30 dana uz prikaz broja dana, na primjer 15D. Crvena znači istekao je i kartica pulsira kako biste odmah primijetili. Važno, ako je bilo koji dokument istekao, radnik zakonski ne smije raditi. Liječnički pregled je godišnja obaveza prema Zakonu o radu. Zaštita na radu traži 5 sati obavezne obuke pri zapošljavanju. Pesticide dozvola je obavezna za svakoga tko rukuje kemikalijama u polju. Klik na bilo koji semafor otvara priloženi PDF ili skeniranu iskaznicu ako je učitana u digitalni dosje. Kako učitavamo dokument? Na kartici radnika je ikona mape. Klik otvara modal za upload. Birate tip dokumenta iz drop-downa, ugovor, liječnička potvrda, sanitarna iskaznica, ZNR uvjerenje, pesticide iskaznica ili dodatni certifikat. Klik na Odaberi datoteku. Podržani formati su PDF, JPG, PNG, maksimum 5 MB po datoteci. Kad učitate, datoteka se sprema pod strukturom imena radnika, tipa dokumenta i vremenske oznake. Na primjer, Petar Horvat, liječnički, 26. travanj. Ne morate brinuti o nazivima. Odmah nakon uploada semafor se ažurira. Ako ste u formi radnika upisali i datum isteka, sustav zna kad dokument prestaje vrijediti. Svi učitani dokumenti su dio digitalnog dosjea koji ostaje s radnikom kroz cijeli radni odnos. Kad vas inspekcija pita da pokažete sanitarnu iskaznicu za konobara, otvorite njegovu karticu i jedan klik. Ne morate više tražiti po mapi, foto aplikaciji ili zaboravljenim mailovima. Sada najmoćniji dio. Automatski generator ugovora o radu. Klik na ikonu dokumenta na kartici radnika. Otvara se nova prozor s potpuno formatiranim ugovorom. Zaglavlje s podacima firme iz postavki sustava. Podaci radnika, ime, prezime, OIB, adresa. Tip ugovora piše se automatski, na neodređeno vrijeme za stalne radnike ili na određeno vrijeme s datumom isteka za sezonce i studente. Ispunjava se sadržaj, članci Zakona o radu, odredbe o radnom vremenu, satnici, isplati plaće, otkaznim rokovima, pripadajućim odmorima. Svi podaci se popunjavaju iz kartice radnika. Na vrhu je gumb Ispis koji otvara ispis dijalog vašeg preglednika. Odavde možete ugovor direktno ispisati na printer ili spremiti kao PDF. 2 stranice, 3 klika. Razlika između stalnih i sezonskih ugovora je jasno označena. Za stalne piše na neodređeno vrijeme, za sezonce i studente piše na određeno vrijeme s konkretnim datumom. To je zakonska razlika bitna za poreznu upravu i eventualne inspekcijske provjere. Kartica radnika nije izolirana. Ona je ulazna točka za cijeli HR ciklus. Pored gumba za dokumente, kartica ima još 2 ikone. Sat otvara šihtericu tog radnika. Dolasci, odlasci, ukupno sati za trenutni mjesec. Ikona eura otvara obračun plaća za mjesec.
Iz sati u šihterici i satnice iz kartice radnika sustav izračuna bruto, neto i doprinose. Za sezonce i studente obračun direktno generira HUB3A barkod za uplatu. Skenirate barkod aplikacijom banke, uplata ide u 1 sekundi. Za stalne radnike Taskora generira nalog knjigovođi. On radi konačni obračun kroz poreznu prijavu. Ovaj tok ćemo detaljno razraditi u sljedeća 2 videa. 7.2. Radni nalozi i raspored. 7.3. Šihterica i obračun sati. Da rezimiramo modul baza radnika. Abecedno grupiran popis s filterima i pretragom. Kartica za svakog radnika s vizualnim semaforima na 6 tipova dokumenata. Crveni semafor blokira, radnik ne smije raditi bez važeće dokumentacije. Pametni unos s AI-om skraćuje dodavanje novog radnika s nekoliko minuta na 30 sekundi. Digitalni dosije čuva sve dokumente u jednom mjestu, pretraživo i provjereno. Generator ugovora pravi službeni ugovor o radu u 2 klika. Razlikuje stalni i sezonski ugovor. U sljedećem videu 7.2. Radni nalozi. Kako se zadaju dnevni ili tjedni zadaci svakom radniku, kako se prati napredak kroz ploču zadataka i kako se završeni nalozi spajaju sa šihtericom. Vidimo se u 7.2.